khat tia long ani wang tara kia hormu ne pon long Assam Sarkar tumpen akimies upi kapang dak pontu KAAC Agriculture Department pen borlang pherla pen langsoli at arata phan kowe klim so keron po aprang si birta kelang arato anaphan kartong pajero kartong non Karbi Longri Abirta long pen ojang terang pi non birtang ton pen arju ponsena non kachari bom Assam Sarkar tumpen asamangkang pia phan rakia hormu pen pajok wanjipu kabor iponalong kiton kelang atum setami sai kachiklem pa mejok penang an raki beha bepar klematum chingnang ponlo Lason si pinija khong ni phai trok ar ni le thota khatkhati police station ka parlu khatkhati SBI a thingno long ihom autorik solong lining koi ganja ne ponlong la solong inut bholapal arta ningkan trok kebra ke thom hojaya sorpusi pangthek pon la so ganja ke ne bahut khatkhati OC Mablik Brahma SI Charan Mohan Chetia ASI Mohanat lapen ke ton ke langa tumpen cherap chitu ponsi bangso ganja ne ponlong inghan langso pen phirang kilong mukrang bi Karbi Longri Abirta long birta nang pali ওপৰছিলে এমৰমে আমাৰ চিকিৎসকি আছে মবিল ভ্ৰমণ এটা নাকাল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ ফটোৰিতে তো প্ৰায় 10টা বজাত এখন পেছেঞ্জাৰটো আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ য'ত আপোনাৰ 20 কেজি গাঞ্জা পোৱা গৈছে আৰু ভোলা পল নামৰ এজন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁৰ ঘৰ হ'ল হোজাইত কিমান ধৰা আছিলে বস্তুখিনি ছাৰ 20 কেজি আছিল গাঞ্জা বজাৰৰ মূল্য কেনেকুৱা পাৰ কেজি 10,000 কে হ'ব Corona abur kang dang thubo majok Assam Sarkar tumpen asamangkang pia phan mini lockdown kapang dak pon thu pinija khong ni phai trok arni Assam State Health Minister ke sab mahanta pen puthot akimies upi kapang dak pon thu lasoes upia teng pen asamangkang pi pen long trok si a district phan mini lockdown padu pon thu lapen iskar biang long phan ada por phai pho pen anerlo por phai si an hitikulat ingpu pon long po lapen anerlo por phai hini pen ada por phai pho an curfew do ponang po Halapu West Karbi Anglong District upon ada por phai pho pen anigang sam por phai plian hitikulat ingpu pon longpo lapen anigang sam por phai pho pen ada por phai pho an curfew do ponangpo lapen school college anta inghapon edlang lapen enter district mati kaprega district pen kedam kewang chekablong lilang posia Assam State Health Minister ke sab mahanta pen pangdakpon lapen isia hawar penjong si bang kep an kuit positive ang thek kilong lo polotang ti laso hawar phan tong sekot pen containment jun pa dupon kok pupusi alang lipen pangdakpon আমাৰ বিধি ব্যৱস্থা সকলো বিধি ব্যৱস্থা একে আছে ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশন বন্ধ হৈ থাকিব আন্তঃ জিলা যিটো যোগাযোগ হেতু আগৰ ধৰণে বন্ধ থাকিব স্কুল কলেজ বন্ধ থাকিব আৰু চাকৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতো আমি গৰ্ভৱতী মহিলা 5 বছৰৰ তলত সন্তান থকা ঘৰৰ মহিলা তেখেতসকলক আমি ঘৰৰ প্ৰায় কাম কৰিবৰ বাবে আমাৰ আহ্বান আছে অনুমতি আছে আৰু যিসকল শাৰীৰিক ভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান আছে জনসমাবেশ সকলো ধৰণৰ বন্ধ থাকিব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল 10 জন কেৱল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আগৰ ধৰণে আমাৰ অনুমতি থাকিব আৰু এই ধৰণে আমি আগৰ যিখিনি নীতি নিয়ম বাকি কতো নীতি নিয়ম হাল সলনি কৰা হোৱা নাই এইখিনি কথা আপোনালোকক পুনৰ দোহাৰিবলৈ বিচৰা নাই আগৰ যিখিনি নীতি নিয়ম এইকিদিন চলি আছিল অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে জানে বাকি নীতি নিয়মখিনি একেই থাকিব এইখিনি পুনৰ আমাৰ দোহৰা নাই গতিকে Karbi Anglong Autonomous Council akehai CM Tuliram Ronghang kabor ipon Lumbajong MEC constituency diporong supi hawar atok anu atuma phanta kachingthur ponjia phan ahawar tin alongta kovia claim soron ponasai dengpon Lasong si pinija khong ni phai trok arni KAAC Agriculture Department pen pater piponsi borlang pher lapen langsoli et hawar rong trok si kep arada tuma phan kovia claim so kerona sai dengpon
Laso kowe aklim so keron ponalong aluhia manpen ake hai CM Tuliram Ronghang, Dipu LEMLA Bidya Singh Ingling, EM Amor Singh Tisu, Dipu Municipal Board Chairman, Rakro, Jane Fed Board Chairman, Johnny Timung, Youth Pen Sport Board Chairman, Ping Piga Rengma, Lumbajong VDC Chairman, Bidya Singh Hansi, Lapen Agriculture alongside Khatum Chetongpon. Pining ke kowe aklim so ron pondo lapen morning ke narikol limu lisu hai hoi arong si ron pon thupo pusi ake hai CM Tuliram Ronghang pen rada tuma phan lam chak chipipon. Lapen pining yung si rong paroi si lana pakka pen George pulongte lana pakka pen ingpai vet pulongte na tu ningkan troksia phiban ke rong paroi sia kowe na tum lake si silongji ningkan ni sipen lapen na tum yung si pining pereng et pulongte lana pakka pulongte muning pen ke niletum na tuman edon pen rong paroi hini ni ko nang ron thuiji muning nona lang emile ke hai ye me ke hai tumen wang po edon pen rong paroi ni mane rong paroi thom thom po engge ningkan troksia phiban na tum lak thom thom atangkan na tum longik po koboi cho jor pen si ete erong pen ake kom nai tame nil tumge jor bom lo nili hema mata dongka muka madak jori bom lo nili po tum ki kobe erong pen ake kom nai ta suri si pen pharo krihini long long la se suri sile pusita me rong pharo silo pulong te lage silo rong pharo ke thom la pen ke suri si ador pulong te lak thom atangkana tum ningkan troksia apilong ipo lapen muning bang ni letum pining ke botor bukan henodak lahai abur akrem ka heno joini pe namat na tumna chin lo la kuita keso pe na joini pe namat mai meeting da dolong le lahai kaita inghap cek biar to ko pora joini sini tum nang ron ikdong le lo muning ke ni letum nang to aphan kowe rong pharo hini lapen ako narikola rong ta rong kep nang ronik po la pen limu rong pharoi sisi dana tum phan edon pen nang ronik po na tum phan don mal gitu limu rong pharoi si kowe rong pharoi ni la pen ke narikol Pina Abirta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardo.